Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub. Pak Ustadz, saya wakilkan putri saya bernama Susilawati kepada Pak Ustadz, saya mewakilkan kepada putri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz saya mewakilkan kepada Ustadz Waseh untuk menikahkan putri saya yang bernama Susilawati kepada Muhammad Suhemi bin Ahmad Patoni dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Sehingga sedainya bahwa ibabana parudi wakilkan tengkola pika nikahkan anak langsung bapak ikut lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harama syufah wa qala ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala ayna sabu azza syaitanu qailan ya wailahu usima minni raqatani minal mutazzawiji afdal min sab'ina raqatan min azabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tuqalliqu fa inna Allaha la yuhibbu talaqina wa la talaqat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaju nisaa bil mal alhamdulillahi mahmud bi mahmud al marhum bi adabi satati an-nafi amru fi sami wa ardi
alladzi khalaqal khalqa bi qudratihi wa man yanzahum bi ahkamihi wa 'azzahum bi dinihi wa akramahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala azamatuhu sahran lahiqa wa amra muftarada wa sadal anam wa aljamal anam wa qala azza min qail wa huwa alladhi ja'ala minal ma'i bashara faja'alahu nasaban syuhra wa kana rabbuka qadira wa amrullahi yajril qada'i wa qada'i yajril qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajali kitabun yanhullahu man yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rasa apa? Tes dulu apa langsung? Langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwizuka ala ma amarallahu bihi min imsakin aw ma'rufin aw tasrihim ihsan. Ya Muhammad Suhaimi bin Ahmad Fatani, angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka Nyi Susilawati binti Kirudi allati wakallani waliyuha bil mahri khamsati gramin zahaban halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri madhkur halan. Alhamdulillah taqabbalallahu wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segitu kepada Ananda Fahmi kami mohon untuk berdiri.